danas ću ga igrat Minecraft sa... Buljom. Gamerom. Igrat ćemo Skywars. IP ide poslija epizoda. Yes. Vidite, skačem. Gdje stani ovdje, gdje stani ovdje? Yes. Ovdje. Jesi. 3, 4, sad. Jesi Ko si ja? Kamen i... Ne. Na veze, ali ja ću probati igra da se pobjedim. Sad se nećemo ubijati zato što snimamo. Krećemo. Ja naše dijamantne cipave. Dobro, zaparalo. Ovi su gotovi. Imam jednu čentanu i jednu nečentanu jabuku. A dobro, oružje mi je dosta jadno. Gdje mene udara i niš mi ne ostače. Samo da me ne gurne. Jo, sam nagradio, koliko mi dola? Ja umro. Ja i dalje. Ne znam. Jo, evo, ciljam nekoga tamo. Dao ti ga da ukreti sve. Ja sačkaj, sad nešto. Glavno, ovo je pozitivno, ne znam. Priloži. Kako dobi se? Jao. Ajo, jadan ovaj. Ja bio igrao Shift Quiz na onom. Ja bio igrao Shift Quiz na Minecraftu. Što bi ovo? Ovo bio. Iza tebe sam. Gdje stani iza tebe sam? Ajde. 3, 4, sad. I kamen i drva. Gdje skači? Evo, kraj mene si. Čekaj, skači. Jeste vi počeli? Da. Možda smo isto, ja mislim da mi nismo. Nisam ni jedna, nisam istina. Jao, koji sretan početak! Šta ste pronašli? Dijamantska kapa, dijamantske kapče. Jao, neko me ubi! Sliđa! Jao, majko. Tako dobro stvari. Dođi ovaj od prizor. Sačkaj, ja sam sad uzimam dobre stvari. Ujo. Šta je? Hoćemo sljedeći epizod igrati prizor. Ne, ja ću Hunger Games da onda. Na muci Sljedeću ili na sarmi? epizodu. Šta? Ćemo na muci ili na sarmi? Da znaš, na kojem smo sad. Ja mrtav. Na sarmi. Čekaj, nisam... Pauza. Ajde, to je to za epizodu. Evo vidite, ti si gore, a ja sam dole. I on. Dobro, aj sad ću ja reći kraj. Reci i ti zato što sigurno mene neće. Da? I to je to. To je to za ovu epizodu. Kao što ste zvali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ajde, like, share, subscribe, bye.